le dimanche, votez pour le candidat numéro 13, Emmanuel Ramazani Shadari. Emmanuel, Dieu est avec nous. D'aller massivement les voter. De ne pas suivre les mensonges de ceux qui les font rêver. Croyant que c'est une bonne chose de tromper les enfants d'autrui en leur faisant rêver de vivre une vie sans travailler. Ça n'existe pas. C'est faux. C'est impossible. De ceux-là même qui n'ont pas de maîtrise de soi eux-mêmes, qui démontrent leur mauvaise éducation, malheureusement, je plains leurs parents, qui ne font que proférer des insultes. Quel exemple est-ce qu'ils donneraient à cette jeunesse? Parce que nous, l'élite, nous devons constituer ce qu'on appelle l'exemple à donner à notre jeunesse. Ne suivez pas les mensonges de ceux-là qui ne sont même pas stables dans leur propre foyer. Jeunes Congolais, Leo Bibi, kuzala na huyu kesho, kutupa responsabilite ya huyu mtoto fulani. Ndio stabilite yenyewe niko na baambia. Mutu mwenyewe ye peke haiko stable kunyumba yake. Mwenyewe iko na ile courage soi-disant au nom des sentiments. Kukamata mwanamuke ya mwenzake mnyumba yake. Exemple gani atabapatia nyie ba jeune? Ndio mfano ya stabilite yenyewe batabaonesha ile. Na matusi kumilomo na bongo mingi soi-disant batu wenyewe banataka kuacceder ku magistrature supreme. Kazi yabo kujibiana, kazi yabo kusema bongo. Mumafoye yabo abo peke habiko stable. Na bengine benyewe banataka batupatie sie ma leçon. Leçon gani banaweza kutupatia? Ya kwanza mie niko naita usi ba mama. Na profite kusumulia na kusema usi na ba mama yetu. Mimi mama Olive Lembe Kabila niko jalouse juu ya ba papa betu. Sie banamuke ya Kongo tuko biana. Abo banaendaka kuoa fasi zingine. Manake buzuri yetu habaionake. Hapa biko banataka kuacceder ku magistrature supreme. Ba avocate ba mama wa Kongo batakuwa banani? Ba avocate batu ya batoto ya Kongo batakuwa banani? Paske siye banamuke tusidanganyike. Kama tunaenda kubunyumba kumasikio ya babwana yetu ni kusemea majamaa yetu. Sasa siye bale wengine bote majorite yabo babibi yabo haiko banduku yetu. Mimi siogopi kusema hiyo. Nani atakuwa anatusemea? Mumupatie ndugu yetu, mumupatie Ramazani Shadari Masauti. Tuendeleshe kazi ya kujenga nchi yetu pamoja. Hakuna mtu ule atakuja kutujengea ni bongo. Madeni yote ile bameingia juu ya hii kufanya makampanye. Enye il faut banalipa juu ni ya makondition. Franga ile bataitosha wapi? Bataanza